Gledali smo kao uvod u sljedeći razgovor prikaz jednog filma koji prikazuje šetnju ili put po tihooceanskoj strani Sjedinjenih Američkih Država, Pacific Crest Trail, a ovaj film snimio je, ne biste vjerovali, niko drugi nego Nikola Tesla. Da. Doduše, to je jedna kratka šetnjica od samo 4300 km koju je prošao Nikola Horvat, putopisac i true hiker, s obzirom na to da se završio Pacific Crest Trail. Dobro jutro, dobro došao. Hvala. S nama danas i Branko Maretić-Dečina, umirovljeni specijalac. Dobro jutro. Sad, koja je poveznica njih dvojice, to ćemo otkriti vrlo brzo. Otkrit ćemo vrlo brzo. Prvo, ovo Tesla stvarno je nadimak takav, jel? Da, na Pacific Crest Trailu i na ostalim tim dugoprugaškim trailovima postoji neki običaj da hodači dobiju nadimak. Ja sam Nikola iz Hrvatske, onda sam u jednom trenutku počeli zvati Tesla. I ja sam to prihvatio i rekao može. Tesla je pozitivac, pa može. Apsolutno. Ovoga puta ipak govorit ćemo o jednom također dugom putu po jednoj velikoj i prekrasnoj zemlji, a to je Hrvatska. Od Iloka do Prevlake. Tako je. Croatian Long Distance Trail. Kada sam se vratio iz Amerike, onda sam uvidio da naši ljudi nemaju baš prilike ići u Ameriku svaki dan, to je dosta skupo. Pa sam odlučio osnovati udruga Croatian Long Distance Trail Hrvatska i u suradnji sa ljudima koji su mi se priključili u toj udruzi odlučili smo napraviti Croatian Long Distance Trail, jednu dugačku stazu koja će se protezati skroz od Iloka preko Slavonije, Baranje, pa skroz tamo preko Međimurja, Zagorja, Gorskog kotara, Istre, Velebita, Biokova, skroz do Prevlake i Dubrovnika. Dugačka je otprilike, koliko smo mi onako aproksimativno izračunali, 2500 km i ove godine nas trojica, odnosno ovdje smo dvojica, još jedan fali, krećemo hodati 1.5. Hoćete li obilježiti stazu na tom putu? Naravno, snimat ćemo GPS track, snimat ćemo se i kamerama, tako da ćemo napraviti sa Tinom Borovčakom jedan dokumentarni film kako bi ljudima malo pobliže mogli prikazati o čemu se zapravo radi. I to je to. Dobro. I to je to. Sad se treba u stvari pripremiti. Gospodine Branko, vi ste krenuli već jednom na put. Uspjeli ste 900 km proći. Zbog nevremena i lagane ozljede morao sam prekinuti jer je bio 9. mjesec jako loš i jednostavno sam zaglavio na Gorskom kotaru kod Orlovi stijena. Dobro, sad će biti ipak možda nešto malo lakše jer ćete biti i u društvu. Pa da, i malo ćemo bolje planirati. Nabavio sam si neku adekvatnu i bolju opremu koju sam prošle godine nisam imao i radi toga sam isto radi te opreme morao prekinuti. Nikola, vi ste bili u Americi, tamo ste na svom putu na koji ste išli sami po Stjenjaku, zapravo, dakle, interesantno, sreli i naravno brojne ljude. Neke od njih ste uspjeli nagovoriti da dođu i u Hrvatsku. Da, sreo sam tamo negdje već na početku putovanja Meta Bisiniusa, on je umirovljenik iz Portlanda, iz Oregona. Isto je hodao na Pacific Crest Trailu. A kako ste išli od sjevera prema jugu? Ne, išao sam od juga prema sjeveru. A on zapravo, znači, on je išao doma, znači? Da, on je išao doma i ja sam ga pratio. Uglavnom, nismo se baš sretali cijelo vrijeme, ali jedan dio puta smo hodali zajedno i postali smo jako dobri prijatelji. Jako je ugodnog karaktera, duhovit je i tako. I pozvali ste ga u Hrvatsku? Pozvao sam ga da dođe hodati Croatian Long Distance Trail sa mnom, da napravi jedan kuriozitet. Nije nikad bio u Europi, to mu je već nedosanjani san koji će sada ostvariti. I rekao da, može, dolazim i negdje oko 25.4. on dolazi u Hrvatsku, malo se spremamo i krećemo nas trojica. Znači možemo vas taman ispratiti fino prije 1. Naravno, svibnja. da pače. Kako je u stvari hodati sam? Pod broj 1 to je ta kilometraža od 4300 km. S druge strane ste sami. S treće, u većini slučajeva negdje na otvorenom, u šatoru spavate. Dakle, situacija je bilo, vjerujem, različitih. Da, bilo je svega. Čovjek se prvo treba priviknuti na tu činjenicu da hoda sam, da noći u šatoru i da nema nikoga oko njega. Iako u početku na putovanju ima dosta ljudi, pa tu se susreće dosta hajkera s kojima onda se može i čovjek isprijateljiti i tako. Kako putovanje odmiče, tako sam bio sve više i više sam, pogotovo... Jer ih na kraju svega 10-15% završiti? 15%, da, možda 20%, to je znači 1/5. I kako ide putovanje, kako postaje sve teže u sjerama, koje možemo vidjeti na televiziji sada, to jest na ekranu, postaje teško jednostavno fizički i ljudi tu lagano počinju odustajati.
kasnije, negdje u Sjevernoj Kaliforniji, počinju i psihički problemi kod hodača i tu onda najveća većina odustane. Dobro, vi ste skroz do kraja Washingtona, skoro do Vancouvera došli, ili kako? Da, kraj Pacific Crest Traila je zapravo u šumi, 4300 km sjevernije od početka, blizu Manning Parka, odnosno nedaleko Vancouvera. Gospodine Branko, kako se spremate za ovo što vas sad čeka u 5. mjesecu? Redovito treniram, trčim po 10-15 km svaki dan bez obzira na vrijeme i tako je. Koja vam je do sad bila najdulja, osim ovo do Pa preko 200 km. Koliko? Preko 200 km, to što sam spomenuo kad sam spojio, znači južni, srednji i sjeverni i dio Gorskog kotara. Znači od starih grada do Koliko opreme uopće sa sobom morate imati i koliko je to teško? Pa obično je oko 20 kg ruksak i znači sve što jedete, pijete, trošite na putu morate nositi na leđima. Biće vas ipak trojica, pa ajde, nešto je to možda lakše, ali i put to ne umanjuje težinu. Jel? Ne umanjuje težinu, jel tako? Planirate i ovdje spavati vani, isto kao i na... Pa non stop. Non stop se spava vani. Dakle, to je tako Da, i... većinom ćemo gledati da spavamo vani, jer kada čovjek hoda ne možemo mi računati sada da ćemo baš kroz jedan dan doći do određenog mjesta gdje se nalazi neki smještaj. Znači, ako nas ulovi noć u šumi, moramo spavati u šumi ili negdje uz put, nema opcija. Ono što još možemo svakako spomenuti za zainteresirane da mogu i pročitati knjigu koju ste napisali, a koja je vezana upravo uz Pacific Crest Trail, ali mogu pratiti internetske stranice, odnosno Facebook stranice, pa u stvari možda doći u susret, putujete diljem Hrvatske i u stvari prepričavate ono što ste doživjeli. Tako je. Napisao sam knjigu Barinjski epitaf, priča s Pacific Crest Traila. Na mojoj internet stranici nikolahorvat.com imam i blog, tamo pišem uredno postove vezano uz svoje avanture i kada krenemo nas trojica na Croatian Long Distance Trail, svaki dan ću objaviti jedan blog post. Jedno čekamo da se vratite s tog puta. Tamo ste u Americi sreli pumu, možda da sretnete risa. Nekako u našim planinama želim vam dobru zabavu i uspješan put do Dubrovnika. Sretno. Hvala vam.